Pozabili smo, da sami ustvarjamo to, kar doživljamo. Naprimer, tako kot kadar sanjamo. Medtem, ko sanjamo, se večinoma ne zavedamo, se ne spominjamo, da so to samo sanje, temveč to doživljamo, kot da je to ustvaril nekdo drug. Kot da to obstaja samo po sebi. Ko pa se zbudimo, si pa rečemo, to so bile samo sanje in se nič več ne ukvarjamo toliko z vsebino sanje. Toda v naši budni resničnosti, za razliko od naše resničnosti spanja, naše speče resničnosti, ne razmišljamo tako, temveč tako kot v sanjah mislimo, da stvari obstajajo same po sebi in se ne zavedamo, da prihajajo, da izvirajo iz našega lastnega uma na temelju tega, kar smo ustvarili v preteklosti in na osnovi naših trenutnih misli, našega trenutnega stanja uma. Now, in order to help our mind to develop a better understanding, to pacify, to become a more aware actor of our own life, it exists tools, it exists methods, such as meditation, such as mantra recitation or prayers. These practices are helping us to accumulate better karma for the future, to develop better awareness for the present. Mantras are very short, condensed, powerful prayers, which vibration are able to change and our state of mind and our perceptions. Meditation is a tool to have a better understanding and a better freedom of mind. Freedom of mind by a stronger focus, by a stronger pacification of the thoughts. Da bi pomagali svojemu umu k boljšemu razumevanju, da bi postal bolj umirjen, da bi premogel več zavedanja, da bi postali akteri v svojem lastnem življenju. Obstajajo različna pomagala, različne metode, kot so meditacije, kot so recitacije mantr in molitve. Te prakse nam pomagajo, da ustvarimo boljšo karmo za prihodnost in razvijemo boljše zavedanje sedanjosti. Mantre so zelo kratke, zelo zgoščene, močne molitve. Njihove vibracije spremenijo stanje našega uma in naše zaznave. Meditacija je pomagalo za boljše razumevanje in večjo svobodo našega uma s pomočjo večje osredotočenosti in umirjanja misli. Why do you think that some dominant tradition in the West are condemning meditation? Why do they describe meditation as evil? Because it awakens our mind. Because it makes us conscious of what is happening in our head, conscious of what we can do to improve our own life, our own spiritual progression. Meditation helps us to open the eyes of our consciousness, to see more clearly through the illusion.
Meditation is really a key for our mind, a key towards freedom, towards liberation, and finally towards enlightenment. Zakaj mislite, da nekatere prevladujoče tradicije na Zahodu obsojajo meditacijo? Zakaj jo opisujejo kot zlo? Zato, ker prebuja naš um. Ker nas naredi, ker se z njeno pomočjo bolj zavedamo, kaj se dogaja v naši glavi. Ker in kako lahko izboljšamo svoje življenje in svoj duhovni napredek. Meditacija nam pomaga, da odpremo oči svoje zavesti, da vidimo bolj jasno skozi iluzijo. Meditacija je ključ do našega uma, ključ do naše svobode, do naše osvobojenosti in končno do razsvetljenja. So if we decide at one moment to engage on a spiritual path, or to pursue our already engaged spiritual path, these are the key words that we have to work with. Awareness, compassion, pacification of the mind, and true nature of phenomena. To engage in meditation on these key topics, again, do not require anything specific. Any moment you can do that. You have a few minutes waiting a bus, you are walking in the street, you are gardening, walking in the woods. You have some moment for your own mind. Use it in the best way. Develop an awareness of your own mind with the goal of freeing actually your mind, of opening your mind. It is important to learn not to be anymore a puppet of our own delusions, our own ego, and consequently not to be anymore a puppet in the society we are living in. To become responsible, to become conscious, to become aware, and consequently to become effective. Effective in our society, effective for the sake of the others, effective on our spiritual progress. Torej, če se odločimo, da bomo stopili na duhovno pot, oziroma da bomo napredovali po duhovni poti, na kateri se že nahajamo, so to ključne besede, ki se jim moramo posvetiti. Zavedanje, sočutje, umirjanje uma in prava narava pojavov. Meditirati o teh ključnih temah, meditacija o teh ključnih temah ne zahteva nič posebnega. To lahko počnemo v vsakem trenutku. Naprimer, takrat, ko čakamo na avtobus, ko vrtnarimo, ko se sprehajamo po gozdu. Takrat imamo čas, da delamo na svojem umu in s ciljem, z namenom osvoboditi svoj um, ga odpreti. Pomembno je, da se naučimo, kako prenehati biti marioneta lastnih iluzij, lastnega ega in konec koncev naše družbe, v kateri živimo, zato, da postanemo odgovorni, da se začnemo zavedati in da postanemo koristni v naši družbi,
za dobrobit drugih in za lastni duhovni napredek. And that will conclude what I wanted to say.